mi smo apsolutno i u ovom mandatu pokazali, a takav nam je program da ćemo se odnositi kao partner svim onim projektima koji su okrenuti prema budućim tehnologijama, prema kreativnoj industriji. Ona dobrim dijelom naravno ovisi o poticaju inicijativi odozdo i upravo je Novska pokazala tu inicijativnost. Ja čestitam svima koji su u toj industriji ovdje u Novskoj, ali i gradonačelniku Piletiću, koji su zapravo shvatili taj potencijal, uložili, zajedno sa vladom pokazali da prate trendove. Već u ovom trenutku je Novska prepoznata i u Hrvatskoj, ali i izvan Hrvatske kao središte gaming industrije. Mladi ljudi sa specifičnim znanjima koji se žele dokazati su pronašli u ovoj inicijativi razlog da se presele u Novsku. To je, kao što vidite, i demografska mjera. Vlada će pomoći i razvoj upravo ovog usmjerenja kroz tehničku srednju školu u Sisku, jer nam je u interesu da Novska postane jedan od brendova gaming industrije izvan granica Republike Hrvatske. Ona sve potencijale za to ima. Mi ćemo i u sljedećem mandatu na tome intenzivno surađivati, jer ovo je industrija koja praktički 99% svega onoga što iskreira, proizvede, izvozi izvan Republike Hrvatske. Vrlo profitabilna industrija u pogledu razvoja sposobnosti i kreativnosti mladih ljudi kroz obrazovni sustav, ali onda i kroz sve i inovativnija rješenja koja onda nalaze svoje tržište koje je praktički cijeli svijet.